I evo nas se pripremama za svjetsko u Ostrovu, u Poljskoj. Sad smo negdje oko 30 km ispred druge točke. Leti se na plavo. Početak dana penjanja metar i pol do 1000 metara. A sad već uspijemo i do 1000 i flight level 600 do 1200 je treba pol dana. Naporno je, ludo je, a najljepše je kad se ovako nađe jedna gomila u nedođi zajedno. Teren ravan, možeš letiti još, osim ako neš u šumu. I ispred mene Golf 7 Pair Šveđani. A tu je Frane Palić, fazan u istom stupu, nakon dužeg naganjanja smo se našli. Opasno je, ima neiskusnih, ima ludih, ples je na nebu spektakularan. Pozdravljamo vas, odlavljamo vas i idemo dalje. Napadamo ove godine svjetsko prvenstvo Čiko Blažičko. Ćao!